Sám obyčejná Roma. Tento příspěvek do romanu Suno v roce 2006 nám zaslala Jana Bílá z Nymburka. V té době jí bylo 11 let. Sám obyčejná Roma. Bešas Andreje Ker, Sohin, Oduj, Buter Patra, Legagenza. Pre patros uprala mende bešo jekterní rakli. Jekvar mange rakli Marcela Penjas, či by man na stary navas lakere riko nestar bojoj, džal pre operacija. Pučlo mi radatar. Edaj Penjas hojšaj, orikono avlja, kea mende. Vičinou pes Filip. Haskea mende rado, jov šivo kandrato pudlos. Piravas leha avrit, sumas leha pale rakli andre špitalja, vaj štarval. Joj amen rado di kelas sar e Marcela avlja andele špitalja kere, cinja mange but čokoladi te cukri, bo mušinlas furte piral le berlenca me piravas le rikoneha avri. Erakli Marcela pes skamaradzinjas miradaha, často pirlaske amende pre navšteva uačile kamaratki. Mela Marcela ke chudlom de penel bibi u forkela te pira. Sarman stari navas polo rikono, a raklom mange gadžikanja biba.